yayaqakana nje lapho. Then into lenye futhi levamise ukuthi yena ema relationship abhidlike ekhaya yabo. Mfana sisibancane bo ude nabo gele sesinenzawo yethu sihlala soyi2. Babo emfana webantu abakhe lala qhamuke nabo uyafona. Uyathi nakafona lento lenjengaleyo iyebhidlika ekhaya uyabo. Ye akafoni ukuthi kumbe maybe bajola kumbe njani uvusela abantwana. Lokuvusela abantwana kodwana kuyayimosha into ngoba sithi sihleli soyi2 emasofeni akubona. Nasithethe emasofeni soyafona lo ya. Uyabona futhi. Sifuna imbambi le phone. Uyabo? Hello. Uyabona into njalo. Yebo baba sibani. Uyabona le njalo ukuthi i-turn off nje kakhulu akubona. Mina ngiyazama siphusha ukuthi nethi njalo sekuyena ufonile lo yara nengiyaceleni. Uyayibona lento? Uvusela abantu bakucheck abantwana kumbe nami ngibakhwehlela yabona. So utsheliwe ukuthi uyakhwehlela baba mbala sengichecka umntwana ukuthi unjalo good. Uyayibona? Lokho kuyibulala kakhulu imindeni kakhulu kwekuthi uyabona. Ngoba nase abhiza phone yabo. Nami ngithembi ukuthi esana ngami mfati wami banokuxoxa noma ngekho yini. Uyabona? So uyaphendula hayi uright encinci ngiyabona uyabuka nethoni yokukhuluma ukuthi hayi ngiyupolite nifana lethu uyabo. It's fine. Yabhidlika leyo. Siphinde futhi sibuye uma sibuka mfana uyabhedeya sinebantwana labanye la uyabo. Mfana nakhe laqhamuke naye uyabhedeya uyabo. Nakabhedeya la mfana laqhamuke naye kuba so lo babe le thothi asebenza uyondla nje ukondla njengoba basho ukuthi uyondla ngokondla basho ukuthi umuntu ufana afaka imali yabo. Uyabhedeya lo mfana loyo uyanaka ukuthi ukhembala wakhe yakhe yakhe nini yabo. So umthengele lelikhekhe lita la khalethu yabo. Nalita la khalethu lelikhekhe mine babe kwamine uyabona ngidlidi la ndlini yabo. Ukuqhamuka lelikhekhe yakuthi lento ukuthi mine ngingajabuli la ndlini ngoba shothi maybe kube benginayo leyo mali ukulithenga yabo. Liyaqhamuka lelikhekhe nemakhodi nani sekufikile kula khalami. Mina meba ngabi nalo ukuthi okhela ngithenge yabisisa sisibe kubhede yamfana nami ngangakhoni kuba nale power yokuthi ngithenge ngoba ngibuka tonke into edala ndlini yakubona. Imali lelikhekhe angabi nayo nama drinks nyana ukuthi bayahlaliseke abantwana bajabule. Lo yaba kwakhe ukhonile kuthenga yabo. Lento leyo iyalibulala ekhaya ngoba mine tikwaloko angisajabuli nasedliwa lamakhekhe la ndlini. Angeke ngize ngidle lekhekhe ngiyolidla njani mine bathi okay so ujubile uyabona. Ngiyothi ngidla amanye amadla ale imvotha. Uyabona njalo. So ngiyayibulala mindili leli njengaleto niboti ibuka kakhulu uyabona. Kwenda imvotha ingativa i-extreme yayo ukuthi okay right mina ngiyimvotha uyabona. Ngoba angeke ngize ngidle nginathi cold drink iqhamuka nalenye imvotha lebe ilala nemkami bahlukana ngikati izathu ukuthi umkami tangitshela kwakhe naloya nangambuthi tangitshela kwakhe uyabona le njalo. So lento ibese iyadidana uma sifika tuka sibone sinjengaleto ukuthi mina ngingize ngidle into leqhamuka nalenye imvotha itela khalami uyabona. Bantu abantu ukuthi bengakhoni ukuthi ngiphushe njengoba ngibuke sonke imoto yakho la uyabona. Ngoba amakhekhe uthi maybe 500 esifunako uyabona. Ngala ngafuna ngithenge imshibo ukuthi le shoda ngithenge ikhekhe ekubeni nithi njalo. Baba lo uyakhonile ukuthenga ini yabona le njalo. Se ikhona la ndlini yabo. Sele nabantu abami baqala babuka lo yakuthola uyawuthengela uthini ngalana sikakhoni kuba nawe nesimo abantwana ngibas understand ukuthi phela papa ubuke konke into edala khaya uyabo. So leti njalo kuyawubulala mindeni nathi izwayo abantu abaningi bahlukana khaze sowumithile ngoba uqhamile emvana sengumitsisile nami ngoba nemvana after lokho siyahlukana. Ngithi leti njalo letinye letenda ukuthi likhaya libantu bahlukane babe nebantwana lina utshele ukuthi wena no hayi ukuthi wena khona lokwendile uma wena mbabo babe mfana wakho aletha into la khalithu akubona mina uletha likhekhe abantu abamangakhoni ukuthi mina ngibathengele ukubona linjalo ngoba ngibuke lonke lelikhaya yabo. Ikhaya kuvamise isikhathini esiningi kubhidlika into efana nalento. Okay right nangoke bhudi lomunye nje okay right njengoba siphila isidakini sabantu abantwana uyodla mina ngimbabo ekhaya uyakhona nithi uyodla ngibasho njalo bafaka ukuthi uyodla kusho ukuthi ufaka imali yabo.
silufaka imali or esilabanye abalukhuni labafana nami abafuna ukufaka imali bafuna ukuthenga direct uyabona. So uma afaka imali asithi mina ngihola ngithi 15 nangihola ngithi 15 mina yapusha bona baba lo munye lo khona lo tile la uhola nge-30 kumbe nge-31 yabona. Then amalanga lawo into lethi tsite la khala sethe phelile uyabo. So then baba loya akathandi kuletha maybe imali ngiyabekisa yabo uthenga tinto uyabo noma ngabe uletha imali kuyafana yabo ukuthi uletha imali. So bese kuletha into lethi qhamuka ko ekupheleni kwenyanga ukuthi okay right kunemishibo lengenako ngiyidla njani mina lemishibo leyo ngoba ngiyazi ukuthi shothi mandla alenye invoice yabo. Always asefuna ngidle when it comes to leyo namalanga lawo yabo sengithi mina sengidla mjuluko wale invoice aliya uyabona sengidla bunanzi balenye invoice yabona shothi mina bunanzi bale invoice ngilomfana uyabona ngoba lo mfana ngizesikhathini enjoy benijabulile noyithu uyabona ninatala ukuthi hey wathi yabona shothi mina ngidla bunanzi balenye invoice uyabona njalo. So ahlali kahle uma uqhamuka isimo lesinjengaleso ukuthi wena mina ngistepfather baba umfana uyondla wondla la khalami mina nini ngichoda impuphu la khalami incane sempuphu seyigcwele ngale mali ngiyayathi ukuthi mina iqhamuke kuphi iqhamuke nababa wemfana lo ngihlala naye la ndlini angeke wehle lokudla yabona le njalo ngohlala ngikwatile especially njengoba uyondla yabona kufanele ngiyakwatha ngethi uyabona sekufanele ukuthi like it's a competition uyabona le njalo uyabona angeke size sikufihle into njalo ngoba vele timo tinjalo yabona ukuthi esana mina nyala ngikhona uyabona lona uyakhona yabona noma ngabe short manje siyathi ukuthi ukreate kushoda ini yabona sefuna sithenga into ngale mali yabani yalomfana lo yathothi ufake 1.5 yabona mina ngiholile ngethi 15 siyaphela into etinengana yabona kufanele ngize ngimele 15 epheni kwenyanga sekunemali efuna ethithe ngimele ingena 1.5 to 2000 ufaka ngibaba lo mfana lo ya semina ngidla bunanzi bale invoice abijuluwe invoice yabona sesidla nemfana lo thithe yakubona nje ukuthi lento leyo ibese iyawubuilda umndeni ibese ilizwisa invoice yakho nangabe uma ekhaya yabona i-extreme like encourage ukuthi ukreate yabona invoice yami itiva ukuthi ngiyinvoice yabo. So kubese kuyayimosha kakhulu info lejanaleyo. Lokunye futhi lo bantu abaningi like bosisi labo asithandaza ukuthi most ingane kweli mina ngake ngakubona kunetshela kakhulu futhi yabo. Mntwana ngabe unaye unelikhalakho wenze naye ekhalakho lelinye yabona ngoloyana nemtholi lesikhathi kumbe bancane nahlukana kumbe ngitizathu lethide bese nibakhule ngoba nahlukana izathu abantu bahlala bahlukana. Then wena babona umfana loya uta ekhalami befezweni njani uta njani ekhalami yabona ngoba naketa ekhalami so yabona uta kutovakasha uta kutochecka mfana befezweni njani uta kutochecka mfana mina ngimi stepfather wena ubaba mfana uta kutochecka mfana ekhalami o else noma ungathi ukuchecka ukuthi uyangena kanjani so umegedini utolanza mfana yayibona lena nawuthi egedini utolanza mfana lento njengale ayifuneki man ayifuneki even lokuthi usopakile imoto yakho lapha yabona ngibantu babami lapha ulamze ngibaba wakhe yebo ibhlungu into lenjengaleyo yabona abathi bathi akubeketele into njalo akwendiwe into efana nalento ngisho noma ngabe umfana wakho agula aphathekile awungene ekhandleni imvoza angithi uhlala nami la yabona angeke wena baba utocheck ukuthi utochecka mfana wakho ekhalami mthathe mfana uhambe naye nanguthi ufuna kuba naye yabona ngeke ungene linye ekhaleni imvoza yabona into efana lento yabo sewena utochecka mfana wakho ekhalami akwendiwa lokho uyabona so umagedini ekhalami yabona so ukhona so usegedini ulanza mfana so uvula izivalo nakuyabhuya emotweni wambile kumufike inyawo takho uthatha mfana wakho wambile uyabona nini sochama nemaplastic yabo abantu babakhona nanhle sechama nemaplastic sochama nemfana wakho ukuthi omletha yabona lo njalo ukuthi omletha uchama nemaplastic uchamka nabani nababa wakhe uyabona. Okay right tuwale sembolo njengaleso uvakashile okay lo mfana uye kuvakashela baba wakhe ne nakavakashela lo baba wakhe sebese badlala labantwana labahlala badlala naye yabo bathi dlala naye bantwana ngibathule nalo mngami yabona lo wena kuyi ex yakho yabona
babuta laba bantwana ngani bathi kwabantu ukuthi khona shothi mekuhambe Friday club yeSunday yabo wambile lo Friday loyo yabo uye kovashela bani babu wakhe bathi labantwana baba esabusabani yabo shothi umntwana msabusabani umntwana babusabusabani yabo ukusabusabani asimbone yabo ngithi mina akekho bothi labantwana uvakashe ku uyayibona indaba ngibambe mina yabo uqale ukuthi uvakashe ku seyangikhuba ukuthi okay uvakashe kubaba wakhe shothi mina ngiyini yabo ngithi mina uvakashe kagogo bathi labantu babami ngathi badlala naludlala bonke bathi abantu babami uvakashe kubaba wakhe seyimoshekile lento mina kahle kahle ngiyini shothi mina ngiluwada yabo luwada sisho ukuthi ngimuntu lokugada isiboshwa ngabe sikhululekile siyamuka siye ekhaya ngabe sifasiwe siyabuya sita kuphi ejele bese njalo shothi mina ngiluwada ngigade itiboshwa uyabona le njalo uyayizisa ngoba umntwana uyahamba uya kuphi uya kubaba wakhe yabo uye ekhaya yabo na ubuya kuphi ubuya ejele uyayizisa njalo fana ukuthi ngiyendo le njengoba le ngoba tiboshwa kisona mina ngisaya ekhaya yabo babuye ukuthi eAfrica nabaphumile yabo nabasejele bathi basejele nabaphuma eAfrica yabo basaya kuphi usejele uya kuphi uye ekhaya yabo then shothi mina ngiyini la kulomfana akho uyayizisa ngiyifama ngimlungu lo famako yabona amabhundu la famako la limako yabona shothi mina ngimlimi ukuthi ngilima lento ize ikhule uyayizisa njalo nase seyihlumile kahle sekufuna yambe yothengiswa amabhunu esothengisa leyo mafruits lawo leyo ma vegetable whatever labalima ke kubona sekuyahamba kuyakuphi kuyebantwini uyabona la kufuna kuye khona kuphi duke umnikado wakho yabo so ibhlungu into njengaleyo ngoba mina nabangibuta bathi mfana funa ngithi mina uye kubaba wakhe mina ngiyini njengoba ngihlala la endlini uyabona uvakashela baba wakhe iyadidana iyawaka iyawubhilida umndeni wena angeke ubone kube awuchithe imvothi yakho mara uma umfana bathi uhambile uye kubaba wakhe mina ngiyini yabo shothi ngiyifama yabo ngimkhulisi bese le njalo ngimkhulisi wena ukuthi abantu bakhona bona njani ubenefit uyabona le njalo yabo so ibhlungu indvole njengaleyo yes lo mnye umuntu angeke azayibona ukuthi njani mara mindeni eminingi emotional indifana leto ngoba uma bangibuta labantwana bathi baba ukuphi lithi bani yabona ngithi bathi uye kubaba wakhe mina ngiyini yabo angithi ngibaba wakhe yes uye kubaba wakhe shothi mina ngiyini ngiyifama ngiluwada ukuthi mina ngikade tiboshwa natiphuma tiboshwa tithi eAfrica tithi ekhaya uyayizile njalo yena njani tiyaku operate kuba mnazi lifana leto yabona nakafika umfana lenesika sometimes abantwana uphatha kabi wathi baba lathi ndidinga abantwana yabona noma umphatha kahle umntwana mathi nasana umntwana wakhe always ufuna usatha umqondo wangali yabo abuye nawo ngala yabo ngalina bamfide yimi na wathi swamfide yini ngwana ngalana ufika ngalana umntwana ukubona ashonele nali yabona so tilethi njengaleto tibhlungu kakhulu uma uhlala nebantwana lapha ngasibakho yabona kuthi wena batena bomakwabo yes bomake bathi bakhulisa sithatha mina lebantu abami yes kuyenteka lokho mara lokusala ko leyo vote leyo angeke izijabule ngoba timo tinjalo empilweni uyabona so asesivuleni mehlo sibukele into le njengale ukuthi emindenini isikhathini lesiningi lokho akulungisika angeke ngithi umntathu lento akubonisa ngithi ukulungisa njani ngoba ngeke kulungiseke into yokuqala uyilungisa njani into le njengale ngoba vele angeke uzilungisa uhlala nemfana udinga nje lethi into ekhona leta ngeke ngeze ngidicethe litifana naleto yakubona ubo wathi ukuthi lokungafixeka umntwana baba umntwanakho angedi ekhalakho baba umntwanakho angeni egedini ekhalakho baba umntwanakho angeni la uhlala ngakhona uyabona ukuthi kumbe mbala lakhe ufuna uvakasha bona funa agibele itaxi baba ubuhlangana kumbe edrobheni kumbe kuphi ukuthi le jaba bamba njalo yabo mara not la ngihlala ngakhona seba umfana sowufikile ekhalami babe umfana kodwa uyafona ucheck umfana noma ngabe responsible kakhulu yabo bathe bakhe umthatha kakhulu umfana yabona ngiyamosha lelo njalo ngoba mina ngibese angithi iba comfortable esikhathini esiningi ngidawuza ngifune lo right that's why akaze abantu abaningi bathi nange ngikhona ngifazana nomfana yabo ngitho into njengale